Letsatsi leo le neng le reboletswe go tlhagelela ga mokgweetsi kwa kgotlatshekelo le fetile fela ka ntlha fa na setsa golotswe mme mapodisi a netefaditse seo. The suspect on the incident was arrested on the 24th of December 2022. He was, however, released on the 27th of December 2022. Pending further investigations, he was released by the police on warning. The suspect will therefore not be appearing in court today, 28 December 2022. As soon as investigations are concluded, the case will be sent to court for a decision. This denies us the opportunity of finally getting the truth from the person who was driving who would have caused this fatal explosion. Mosumo wa toroko pele e kgwamala kabe a molelo. Mokgweetsi ona wa Uber a re sejanaga sa gagwe se ne sa palelwa ke go suta morago ga gore se heme gase. Ke pagile ka morago ga truck, but I wasn't that close le truck eo. So a ke boela morago ka koloi khane koloi ha e hemile hase. Ya ema e sa tsamaya so le nna ka tle ka nagana ra hangare ke a leka hapore ke start e tsamaya e tlo etsa spark and spark so explodisa truck e la kako. Mokgweetsi wa troko o nyaditswe thata ka go dirisa mmila o sa tshwanelang dirori tsa merwalo e masisi. O ne a tswa Richards Bay a ya kwa Botswana. When you are a driver, you know the height of your truck, you know even the height of your tanker. Balaodi ba province ba tsogile ba etetse ba malapa badiri ba sepetlele bao ba tlhokafetseng. What worsens the situation is the state of the bodies, the manner in which their loved ones passed on, and the lack of explanation as well of actually what happened. Tirelo ya segopotso sa bone e tlile go tshwarwa ka la botlhano. Molemo wa SABC News, Johannesburg.